Thereni phai player ni Hill State People's Democratic Party along klembang atum mod pran po adim along banghini HSPDP MLA MPP ke kai padupon labang so soluk soda katomon ke jablong pop ke kedamdang Meghalaya Legislative Assembly akilegalong Hill State People's Democratic Party MLA banghini Methodius Dharpen Shakliar Warjipu abang puatu Bharatiya Janata Party lapen National People's Party pajir polong kerap dun rong ajoy nilo labang sojok amit hang asong along claim bang atum ning kipung cepak langsi silong rong supi long MLA asaihem mi kai chok labang so kilik cheng che aprang HSPDP asong pen kilik along Trinamool Congress lapen Indian National Congress along pajir podun pen kerap dun je phangsi chisiglo sitame HSPDP pen bang hini MLA bang ke BJP NPP pajir polong si kerap dun thurong abarim Deputy Chief Minister tin zona hin pen lam the chipak lang pom ke lapuhan HSPDP aphan ki koyara datum labang so birta kilong pen kachidon dun de lapen aning ki thi chipak lang si leitum kra ahoy long MLA saheb bhomdar ni mi kaidam choklo tong se kot pen mi kapameb dun jia motor phasia dimaklong palidun lo tin zona hin ben puthot pachini pon ke labang so sai lang no long majok le chirap dun pusita brada mena aning ke hangta man pithek nangji labang so long hinni trap integrated territorial organization lapen hinni trap youth council atuma phansi akoi pito kapusona sai lang no ke claim pona puthakta abarim deputy chief minister hin pen pinrem pon puthot ni phai phli bhom diar ni sitami khasia khai phasi chief minister pe konangji pu ke mangasong hinni trap integrated territorial organization lapen hinni trap youth council atup mod pranalong rat chepang somalong chitong dunsi banghini MLA ami phi sitami ke kai padupon National Desk Report, Karbiang Live.